Uhandi wa irio mithemba itiganite niyo njira ringiteithiriria bururi na irio noho kunyita itemi nene hari gukinyaniria itugi cia President Kenyatta makiria hari honi ya irio. Ni kuringana na Rebecca Tanui ari mwena wa Naikuru kuma gikundi gia guthomithania cia urimi kia Beacon kuria ahinyiriirie arimi kuhimbiria uhandi wa irio mithemba itiganite ati muthemba mungi gwika wega ucio ungi no ukorwo ukimanyitirira. Kulima wale wanapanda vyakula tofauti tofauti ndio waweze kukula chakula tofauti tofauti, hapo pia wataweza kupata nutrients tofauti tofauti. Tunaomba sana Wizara ya Kilimo kupitia extension workers wafundishe watu vile kupanda chakula aina tofauti. Mwenaini wake Moses Idongo MCA wa Arimi augite kaunti ya Naikuru na igite keheri-ini kigina gia guteithiriria hari urimi kuria eranire ni meguthondeka mawatho maria meguteithiriria gukinyaniria urimi mwito uria uhimbirio na njira nene ni arimi makienda maabitha arimi kumacerera kaingima na kumathomithia ciegi urimi. Kaunti ya Nakuru pia imetenga pesa katika bajeti yake, kuna 5.5% ambao bajeti ya county agriculture ni almost 1 billion, na kando ya hayo tunapeana avocado, makadamia, pia kuna mambo ya pasteurizer za maziwa. Kama Nakuru County tutakuwa na bill ya biodiversity, mambo ya ukulima katika Nakuru County. Kuringana na uthuthuria uria wekirwo mwaka-ini wa 2014 wonanirie gicunje kia 26 gia ciana guku bururi-ini ni matingiarire mikurire-ini kumana na kuria ritari na moguni na ukuria wa irio mithemba itiganite ukonekana tongikorwo niguo kihonia kia mathina maya. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Waithaka wa Kinyua.